Nikola Pokrivač je s nama u restoranu Sirano. Dobra večer, dobrodošli Nikola. Za početak nadam se da se dobro osjećate, ali evo, trebam potvrdu od vas. Dobro večer i vama i evo, hvala što ste me pozvali i moram reći da evo, hvala Bogu sve je dobro sa mnom i nadam se da će tako i ostati dalje. Za ljude koji možda nisu pratili vašu zdravstvenu situaciju, koji ne znaju što vas je mučilo, recite nam o čemu se radilo, kada ste to dijagnostiku dobili i sve ostalo. Pa evo, ja već se borim s time, ovo traje sve zajedno, ovo je 3. godina, prvi puta sam otkrio 2015. godine, radi se u raku limfnih čvorova. Prvi put otkrio sam na vratu mi je skočila neka kvrgica i išao sam vaditi to i slati na analizu da bi se uspostavilo da je to u pitanju. I krenuo sam na liječenje i prošao puno kemoterapije i svašta i da bi bilo na kraju sve dobro, ali to je trajalo samo 6 mjeseci i vratilo se drugi puta. Ja sam radio transplantaciju nakon toga, pa opet bilo sve u redu, ali samo 4 mjeseca i onda mi se opet vratilo i evo sad 3. puta sam radio transplantaciju gdje mi je mama bila donor i eto sad je prošlo već pola godine i hvala Bogu sve u redu. Kako se osjeća sportaš, čovjek prvenstveno kada takvu dijagnozu dobije i to kao mlad čovjek, kao sportaš, kao zdrav? Pa sigurno da mi to bio jedan od najtežih dana, to jest najteži dan u životu. Cijeli život živiš sportski, baviš se sportom i prolaziš svakakva testiranja, liječničke preglede i uvijek sve dobro i onda odjednom dođe to što je došlo. Kako ste uspjeli proći i doći do ove situacije koje ste danas? Ko vam je najviše pomogao u situaciji da se izliječite i da izađete iz kriza kojih je sasvim sigurno bilo? Pa sigurno najviše bi se zahvalio obitelji koja je bila uz mene kad mi je bilo najteže i oni su bili stvarno od 0 do 24 sata uz mene, a i tu su bili prijatelji moji, a moram se i zahvaliti svakako svim liječnicima iz bolnice Merkur i sada evo, godinu sam radio gore u KBC Rebro. Senzibilizirala se i javnost, to je često kada se radi o bolestima ne samo poznatih sportaša, nego i općenito bolestima. Jeste li zadovoljni kako su mnogi reagirali, htjeli vam pomoći, zvali vas, slali poruke, željeli biti donori? Pa je, svaka čast, ja bio sam bolestan, ali sam to sve pratio kroz medije i ovako što su mi ljudi javljali i ovim putem isto stvarno svaka čast njima koji su darivali tu krv za mene, to jest nije to bilo samo za mene, nego i za sve ostale koji imaju problema sa tim koji ja i tu su se pokazali ljudi da stvarno ima dobrih ljudi i da hoće pomoći. Vi ste i na terenu bili uvijek borac, veznjak koji je uklizavao, nije volio gubiti. Pretpostavljam da ste i ovdje rekli, neću ja ovu utakmicu izgubiti, nego ću najvažniju utakmicu pobijediti. A dobro, ja mislim da ovo bilo je teških utakmica, ali ovo mislim da ne može se mjeriti sa ničim, ovdje ne smiješ odustati jer zna se šta nakon toga se može desiti i tako imam zbog kog živjeti, tako da nisam odustao nikad niti ću. Kada kažete da imate za kog živjeti, naravno ona najuža rodbina, to su vaše dvije ljepotice, njima je sasvim sigurno bilo najteže, možda riječ dvije o tome. Pa sigurno da je bilo supruzi najteže i kao što sam rekao, imam za kog živjeti, to je moja mala kćer Nika koja ima 3 godine, tako da zbog nje stvarno sam napravio sve da bude kao što je sad sve dobro. Jasno, jedina očekivana odluka je i bila da ćete završiti karijeru puno ranije nego što biste dogodilo da ste mogli, da ste zdravi. Zadnji klubom je bio Slaven Belupo. Kako je prošao rastanak? Pa sigurno da bi još dan danas sigurno da se nije to desilo, ali eto me je to desilo prije 3 godine pa sam nakon prvi puta sam se vratio. Pokušao sam i bilo je dobro nakon prvi put, uspješno sam igrao stvarno u mom klubu Slaven Belupo koji me je stvarno uzeo u teškim trenucima, nakon što godinu dana nisam igrao, oni su mi pružili šansu i
i njima moram biti jako zahvalan što su mi pružili tu šansu novu i onda drugi put kad mi se vratilo, probao sam se vratiti, bilo je jako teško i nisam uspio i sad ovo treći put kad mi se vratilo, dogodila ta bolest opet, nisam ni probao, to jest neću i eto sad u 12. mjesecu sam bio na posljednjoj utakmici mojoj u Slaven Belupu i oprostio sam se tamo od svih, ali sigurno da nije to kraj, ostaću u nogometu dalje, sad na ljetu ću upisati trenersku akademiju i bavit ću se s tim poslom. Igrali ste u svojoj karijeri stvarno u impozantnim klubovima, nećemo ih sad sve nabrajati, znaju vaši fanovi u kojima ste klubovima igrali. Gdje vam je bilo najljepše? Pa sigurno da je velika čast ovdje u Hrvatskoj igrati za Dinamo. Ja sam imao tu čast igrati 2 puta u 2 navrata i to prvi put gdje je bilo jako uspješno i s jako velikim igračima poput Čorluke, Modrića, Eduarda, da ne nabrajam dalje, gdje smo osvojili sve što se dalo osvojiti, igrali Europsku ligu i da bi nakon samo godinu dana otišao u Monako koji je stvarno klub, ne moram pričati puno o njemu, sve se zna. I tamo sam upoznao i svog sadašnjeg kuma Jerka Leko s kojim sam stvarno ostali smo nerazdvojni, postali kumovi, on meni, ja njemu i tako da možda mogu reći da mi je dvoumio se između Red Bulla i Monaka, tu su negdje slični klubovi, samo što je Francuska liga, sigurno je Liga petice, tako da njima daje malo prednost. Poznao sam ga kad je došao u Monako, znači on je došao u Dinamo i onda ja tad nisam imao s njim kontakt, ja sam već bio u inozemstvu i kako nam je bio isti menadžer Damir Jozić u to vrijeme, onda ga je on doveo u Monako, došao je s njim i bili smo na večeri, to se sjećam prije prvog treninga i on je završio pregovore s Monakom i došao i onda smo bili suigrači u Monaku, znači 1,5 godina. Spomenuli ste Luku, Charlija, naravno nerazdvojni ste dan danas sa Jerkom Lekom. Jesu vam se ti poznati igrači javljali u ovim teškim trenucima? Što su vam rekli? Jesu vas možda posjetili ako je to bilo moguće? Pa jesu moram reći da su mi se javljali ovi s kojima sam igrao u reprezentaciji, sadašnji i bivši igrači. Pošto sam bio u bolnici 50 dana u izolaciji, tako da niko nije mogao doći do mene. Siguran sam da bi došli da je bilo moguće, ali smo bili u izolaciji tako da nisu mogli do mene, ali čim sam se vratio iz bolnice, stvarno dolazili su kod mene doma kad je to bilo moguće i to je lijepa gesta od njih. Pa kliknuli smo, da, gledaj, on mi je stvarno nekako ko mlađi brat, znači dosta smo bili povezani, dosta sam mu pomagao u Monaku, nije znao jezik pa smo tu, eto, ja sam već bio tamo godinu dana pa sam mu pomagao i u smislu prilagodbe i u smislu tog jezika i igrački, nekako ipak sam stariji i to, pa sam odmah preuzeo i tu ulogu, tako da i kliknuli smo i evo, do dan danas smo stvarno nerazdvojni prijatelji. Kako ste se psihički vratili sada kada znate da je to iza vas, kada se svi nadamo da je to skroz iza vas? Kako ste se psihički i fizički vratili u normalan život? Pa sigurno da nije bilo lako kad se vratio iz bolnice, svi ti nalazi bili mi na nuli, kada sam se ponovo rodio i sigurno da je trebalo neko vrijeme da se to sve opet vrati na normalu, ali eto sad je prošlo već od 1.9. kad sam se vratio iz bolnice dosta vremena i nije još to sada na 100%, ali već sad mogu puno stvari, to je skoro sve stvari raditi normalno što sam radio kad sam bio zdrav prije. Imate li sada neke kontrole, koliko su one česte? Pa imam nakon izlaska iz bolnice od 1.9. imao sam kontrole prvo svaki tjedan dana, pa onda nakon mjesec, dva sam imao svaka 2 tjedna i eto sad sam na 3 tjedna. Svaka 3 tjedna samo odem na kontrolu i hvala Bogu do sad je bilo sve dobro i nadam se da će tako ostati. Niste više nogometaš, ali ostaćete u nogometu. Kako vam sad izgleda jedan dan? Čime se bavite? Pa pošto sam bio 50 dana u bolnici, stvarno nisam vidio malu 50 dana, što mi je najteže palo i eto sad to sve hoću nadoknaditi i čim se probudim ujutro odmah sam s njom i sad mogu već van među ljude i to pa odem, uzmem uvijek nju, pa odemo svi zajedno ili odem samo s njom malo ovako prošetati ili sad evo dok je snijeg malo gore na Sljeme, tako
i tako svaki dan nešto drugo. Pa viđamo se pa skoro svaki drugi dan, tako da i blizu živimo, tako da mislim da taj odnos će uvijek biti takav i ne može ga ništa poremetiti. Kako je sa Jerkom Lekom, s njim se sigurno družite možda i na dnevnoj bazi, kad se družite, što radite, gdje odete? Pa s njim sam stvarno svaki dan, ako se ne vidimo baš svaki dan, čujemo se svaki dan i on je uvijek tu. Uvijek mi pomogne, šta god treba, uvijek uskoči tu i odem tamo pogledat njegove treninge, malo učim već polako jer sve to mene čeka. Pa dobro, da, pričali smo o tome nakon svega, ja sam mu i savjetovao da možda ide u tom smjeru, da završi školu, akademiju na kojoj sam i ja još i mislim da je to jedan put, jer glupo je, ne znam, nogometaši, ajde cijeli život si u nogometu i možda si neke stvari zapostavio u školstvu ili negdje da bi se i odricanja si imao zbog tog nogometa i onda sad da ne ostane u nogometu, a ima priliku i sigurno ja ću mu pomoći koliko mogu u tome i ja mislim da mu je to pravi izbor. Nacional, najuticajniji politički tjednik u Hrvatskoj, pronađite utorkom na kioscima. Nacional, novine koje mijenjaju Hrvatsku. Nacional, na krilima demokracije. Danas puno mladih odlazi u inozemstvo, a mi želimo da naši proizvodi odlaze u Dublin, Tokio, Pariz, New York. Ali mi želimo ostati u Slavoniji. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje, radimo sočne proizvode blagog okusa i nježne teksture. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete, kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju, vjerujemo u dobro. Kad ste posljednji put potrčali za loptom, imate li uopće neke zabrane, hoćete li možda rekreativno mali nogomet igrati? Kako tu sad stoji? Pa sad je što sve prerano, ne smijem se baš još baviti nekim fizičkim aktivnostima, mogu samo malo u teretanu i to, a stvarno ne znam, zadnji put kad sam vidio loptu, to je bilo prošle godine u 3. 4. mjesecu, tako da sad je prošlo jako puno i još će neko vrijeme morat proći da mogu to sve. Spomenuli smo već Čorluku, spomenuli smo Modrića, jasno lagano radimo i uvertiru za svjetsko prvenstvo koje će biti u lipnju i u srpnju u Rusiji. Kakve su vaše prognoze, kako će proći Hrvatska? Pa kao prvo htio bi reći da mi je jako drago što je sadašnji selektor postao Zlatko Dalić, koji mi je bio prvi trener moglo bi se reći prvi trener među prva dva, on i Dražen Besek u Vartiksu i on je prvi trener koji nam je pružio šansu nama, ne znam, sa 17 godina, nas 5-6 je odmah uvrstio u prvu ekipu i znači pod njegovom palicom smo prvi puta to jest ja i ovi moji dečki zaigrali u seniorski nogomet i tako da mi je jako drago što je on sad tu na ovom mjestu i odmah vidi se rezultat, a što se tiče grupe i svega, mislim da neće biti lako, ali kad se pogleda imena Hrvatska, mislim da nema se kog bojati, da ne bi trebalo biti problema, pa čak ni sa Argentinom. Često se radi ona paralela 98. Vatren i ova momčad, je li to njima možda preveliko breme, teret na leđima ili kako vi to gledate? Pa sigurno nekad bude možda pritisak i to, ali stvarno kao što sam rekao, kad se pogleda samo imena hrvatskih igrača i gdje igraju, u kojim klubovima, mislim da bi ovo prvenstvo moglo biti naše.
Koji vas još sportovi zanimaju da ih gledate, volite pogledati na televiziji, možda nešto? Volim ovaj rukomet pogledati, idem na svaku utakmicu kad igra Zagreb Ligu prvaka i sad sam bio u Splitu na prvenstvu. I tako da mogu reći da mi je rukomet i košarka, NBA, to volim pogledati. Evo onda, koji je najdrži NBA klub? I je li bolji NBA danas ili ono doba Birda, Jordana? A dobro, ono je bilo stvarno, ali ima i sad kako se zove. Mislim da je LeBron James tu iznad svih i Cleveland. A rukomet, je li ovo kiks, neuspjeh ili je 5. mjesto ipak realnost? Ne znam, volim gledati rukomet, ali sad baš da se razumijem toliko, sigurno da su, kao što gledam kroz medije i to, sigurno da su očekivanja bila veća, ali kako je, tako je. Biće još prvenstava. Mada je malo žalo, bilo je u Hrvatskoj, to bilo bi ljepše da je bio bolji plasman, ali biće. Imate li još možda nekakav hobi? Svirate li neki instrument ili nešto? Ma nije, znam odigrati malo PlayStation doma kad mi je dosadno i nemam nešto posebno sad. S kojim klubom da igrate? Je li to Monaco ili možda... Nije, volim s Bayernom najviše. Zašto? Pa ne znam, Bayern, kad sam tek počinio, bila mi je želja za igrati u Bundesligi. Međutim, to mi se nije ispunila ta želja, ali mi je ostao Bayern kao nekako najdrži klub. Vaš veliki prijatelj, kum Jerko Leko, jako navija za Real Madrid. Liga prvaka traje. Tko će osvojiti? Tko bi vi voljeli da osvoji? Pa meni isto Real mi je drag, ali mislim da se neće dobro provesti sad protiv Pariza. Biće jako teška utakmica, mada zna se da Real ne ide baš sad nešto u prvenstvu, ni u kupu su ispali, ali zna se ko je osvojio, ne znam koliko, zadnje 2 su oni osvojili. Da. Tako da sve je moguće, mada Pariz je strašno jaka. Messi ili Ronaldo ili Neymar? Ronaldo. Zbog čega? Zašto je bolje od Messija? Pa mislim, tu sam negdje, ali ne znam, piše mi Ronaldo nekako, taj njegov stil. Kad Messi ide, krene, uzme sam, prođe sve, a Cristiano više voli driblata, preskakati, tako. Atraktivnije više. Jel se i kad ste u društvu sa Lekom, on hvali koliko je tog Ronalda istukao kad je igrao protiv njega u Maksimiru? Tad sam ja igrao isto. Ali on igra na toj poziciji koji je baš išao Ronaldo na njega? On je igrao baš tu poziciju, to nije uopće njegova pozicija, ali je dobio tu čast da igra i svi znamo kako se Ronaldo proveo. Kakav je dojam ostavio Ronaldo, baš recimo tada na vas, obzirom imao je čak i nekakve iskrice prema publici koja ga je provocirala? Pa mislim da baš nije bio raspoložen tu kad je igrao. To pokazuje ne znam, mislim da mu je Maksimir drugi, Dinamo da mu je druga ekipa koja nije dao gol, tako da i koliko je 1-0 je završilo, tako da i rezultat i to što nije dao gol odmah govori da nije bio baš. Dinamo se vraća, da tako kažemo, nakon duge dominacije. Rijeka je lani uzela trofej, isto tako jedan vaš bivši klub. Ove godine nekako sve ponovo ide na Dinamo Mlin ili mislite da se može nešto dogoditi? Ma ne, gotovo. Ja mislim da je gotovo. Ove godine se zna sve ko je uzeo prvenstvo, a ovo za prošlu godinu Rijeka što je uzela, stvarno su igrali dobro, bili su igrani, dugo su bili zajedno i ne znam, Dinamo nakon koliko, 10-11 godina sigurno da mora neko jedno godine uzeti. To je Rijeka uzela sad i nikad više. Znači nešto kako je Zdravko Mamić rekao u tom stilu? A ne može više niko. Kad pričamo o hrani, kako tu stojite? Što najviše volite jesti? Je li tu morate sad pripaziti obzirom na sve što se događalo ili ne? To mi je prehrana, mi sad rekli su najbitnija, puno stvari ne smijem jesti i baš se tog moram pridržavati i to mi je najbitnija stvar skoro. Ali sad, obzirom da smo u restoranu Sirano, ipak ćemo nešto morati naručiti. Izabrat ćemo nešto zdravo, sad ćemo vidjeti. Ima puno vrsta ima, pa što god da uzmem neću pogriješiti. Jesu to salate ili to ipak meso? Ma nije, nešto ćemo konkretno, možda jedne lignje na žaru i blitva. Dobar izbor. To je onako i zdravo i... Jel znate to pripremiti doma ženi? Pa nisam, imao sam sreće da kroz cijelu karijeru nisam živio sam, uvijek je bila sadašnja supruga sa mnom, pa tako da nisam imao ni potrebu, ni
neku želju preveliku da radim ja, uvijek je ona sve to pripremala i jedno ostaje žal što nisam naučio baš neke stvari da radim sam. Što se toga tiče. Kao na primjer šta bi voljeli znati sami napraviti? Pa mislim znamo neke osnovne, neke tjesteninu, jaja i to, ali to je premalo ipak. Volio bi nešto konkretnije da znam. Ja vam, Nikola, želim puno sreće naravno na prvenstveno zdravstvenom planu u 2018., 19., 20. i svim godinama koje dolaze i da naravno, osim što budete zdravi, da naučite nešto spremiti supruzi i da budete uspješan trener, prvi, pomoćni ili kako god. Hvala vam lijepo puno.